Sağlarmısınız muhterem milletdaşlar, hammangizga da sihatli yollar tilab biz boshlaymiz. Ham endi albatta biz bugun jirlaymiz. Olayna da tugul rahatlanib, ko'ngilashamiz, ziyoli etamiz. Bugun bizda bayram, bugun bizda jirlaymiz. Bugün bizde qonaqda milli o'zinchaliklarimizni, g'urf-odatlarimizni yash buğunga jetkirini maqsad etib qo'ygan Oq Qalfoq uyushmasining Яңа Шишмә бүлекчәсе. Ак Калфак бөтен дөнья татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы Яңа Шишмә районында 2004 елда оештырылды. Һәм аны Чаллыбашы мәдәният йорты җитәкчесе Дәүләтшина Илсияр Кыям кызы җитәкли. Әйдә. Менә шулай иттереп, менә беренче уенчыдан үрнәк алабыз. Өмет бар. Çeşmeler gibi saf hislerim jırımda talpınar. Jırım kaynar çeşme bulsa tatlı suyun üzümeşmi birer idim hizmet süyen halkıma. Dostlar görün